4 i 5 igrača u živom zidu. 28 metara, tačno udaljeno. 5 igrača u živom zidu. Alessandro Del Piero. Udarac zid. Alessandro Del Piero. Juve vodi u Madridu 0-2. Živog zida u suprotni kut Ikera Casilasa. I Juventus ima velikih 2-0. Još nešto više od 20 minuta do kraja. Kakav gol, kakva forma Alessandra Del Piera. Sam sebi eto poklanja nešto dalje za rođendan koji je u nedjelju. Evo s ove strane nije tu bio najbolje namješten živi zid. Previše su otišli u Casillasovu stranu i tu se i baknu.